sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may 3 apaset ti surat ni pagayam tayo Avanji. Ngem sakbay na, makablaawan payman ni Ma'am Pasita Natividad, kastamatan ni Ma'am Conchita Gomez, ni Ma'am Jasmine Rivera, makablaawan met ni Ma'am Julieta wenno Julita Cortez, kastamatan ni Ma'am Nora G. Acosana dita Canada. Makablaawan met ni Ma'am Mimi Dupaya. Hello met ni Ma'am Gemma Frutas. Kastamatan ni Ma'am Connie Labang. Shout out met ni Ma'am Princess Hannah Nicole Astrero. Makablaawan met ni Sir Nestor Barawidan. Makablaawan met ti Pamilya Bernal dita Abra, manipod iti kabsat tayong agdengdengeg manipod dita Turkey. Hello mat kani Ma'am Jean Eric Ina Soriano dita Pangasinan, kani Ma'am Donalyn Giawan. Pasensya kayon kakabsat kadagiti saan ko ang mai-pronounce wenno kamali ti pan nakai-pronounce na anagan ken apelyedo. I-comment nyo lang apo dagiti saan an ai-pronounce an nasayaat iti kasta ket mai-korektar tayo. Pasensya kayo manen kakabsat no adda dagiti nagkamalyak an ai-pronounce. Bueno papagayam, intay nga rodan ituloy adanggan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Avanji. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Nakapanawan ni Nanang. Nagsubli ni Hong Kong. Wan nga rod manong. Ngam di namat tinungpal ti imbaga da lolo ka ni Lola. Amom ading, jakmat kat kayat amarakrak ti pamilya tayo. Angam, panagkunak. Saanan nga agbalbaliw pa ni tatang. Kastamat ti marikrik nak manong. Kita man kapampanaw laang ni Nanang. Ngam napanmanan adagos iti ayan dagiti barkada na. Ay, nasaysaya at salaang na panawan tayo na talaga ni tatang. Awan mat mabalinta manong. Ngamin, uray kas jay ni tatang. Mangnamnamalat tamot ni Nanang agbalbaliw pa'y. Iso nga, suportaran talatan ni Nanang. Uray kas jay ni tatang. Ipatpataglat na ni Nanang, manong. Wan ngam aglablabas met nga rudan ni tatang. Saanan na nasaya at tikas jay nga aramidan na. Abusun na matlauna yan ti kinasimpet ni Nanang. Wan nga rod kaasimot ni Nanang. Ala, bayamon manong. Sana na day tati pampanunutam. Tiket din panagadal mo ti asikasuhan. Ikararag takit di. Asapay ko tamalawlawaganan ti panunot ni tatang. Kat makaamiris matlaang. Day tati kasayatan nga aramiden ta manong. Partakan ti agrubot amare. Ang mga numatagtaganan nga agururay ni Natalie. Wan pare, mabiitan da ito. Aday ta. Alpasakon. Hindi ko sumunsamot amin apabanglon pare. Wan tapno maganasan mat kanyak ni Olivia. Sa bagay. Oray siyang mata. Astamat lang dinaramid ko. Talaga di ka mabuting iti asawa man niya. Awan mo't nito. Kan maysa, di nakmo't lang kabaglan na sinanday jay. Pasila nga paragdrama, lumok na nga dagos ti puso na kanya pare. Bilibak nga rod kan ka pare. Amumatan pare. Ay ayatan na kunay na sawak. Isong awan nga rod rumbang nga pagbot nga. Lala. Mapantakit din. Tanay, magagaran akong makakita kini Natalie.
Kumusta kayo matan, Apok? Okay lang met, Lolo. Kahit, jay amayo ngay mat. Kas itisigod Lola. Lolo, awan lata nagbaliwan ni tatang. Kung naktupay kay, kung di balbaliw lang, yan na dito'y ninanang yaw. Ti parikaw, namati mat adagaw sa anak ta. Kinapudno na. Nakarkaro pa'y kitditan Kanayon ti panaginom da ije balay. Kadwa na dagiti barkada na. Iso akanayon kami mat amapuyatan kiniading ko. Ay, abo. Narigat to mga minabagaan mi maning yamayo. Ang mga nga minusong basong batan da kamin tumanay. Pudno ti ko na nilulo, mapawk. Iso ang makamumatan ay tibiyag na. Aramidan na latan ti kay kayat na. Basta saan da kayo langit di kabilan. Saan mat kidi ako mabil ni tatang, Lola? Ti kanayon lang nga panaginom na ti parikot. Nang runa, no ayaban na dagiti babarkada na ije balay. Nakar-ariwawa da. Ay, una yung dahi tanga amayo. No nagtangkan to, mat ti ulo jay inayaw. Wen nga rod, Lola. Di na mat tinungpal ti inbilin yu kan kwa na. Talagang amin nga ipatpatag na unay ni tatang. Kastoy lang na po. No kasday nga gininom dahi dyan balay yaw. Umay kayo maturog dito'y balay. Ibagam dahi takin ni Jasmine. Husto ni Lolo, mapawk. Iti kasta, saan kayo ang mapuyatan? Kun saan ang maapiktaran ti panagadalyaw? Wen, Lolo. Lola, dito'y kami nga ruda na maturog ita. Ngamin, madamamanan nga agin inom da ije balay. Paumayak lang ni Jasmine dito'y. Sige, apo ko. Awagam nga rodya adem. Ibagam ta umay matan dito'y balay, ta dito'y kayon ang maturog. Ay, nakanumanon ang mainawan dito'y kusina. Imbaglaangan, tanagawid matlangan dagiti babarkada ni tatang. Iso ang nakarwarak iti silid ko. Nakaturog na matan ka ni Ninong Tony, Jay Salas. Tinasayaat, ugasak pa'y dagito'y. Sakbay nga agtimplaak iti gatas nga inumag. Imbag pa'y ni Manong. Sigurado ang nakaturogan ni Jabalay da Lola. Masimuro tak siguro itay ijay. Amangan no naimas matan ti turog ko ita. Jakmat ngamin kayat ti rumwar itay tanakaad-aduda dito'y balay. Rabi imat tan di pimanaw da. Iso nga itakla nga makarwar. Hi, Jasmine. Ha? Ninong Tony? Siya nga rod. Naimbagarabi, balasang ko. Ne, kunak no nakaturog kayo, Ninong. Wen, nga may dinakita ka rimwari ti silid mo. Jakmatan makaturog. Ha? Jay amam tinarnakanan. Naimas titurog na. Sigurado asana na mariing day jay. Aging gainton bigat. Sige, Ninong. Agsubli ako ni tisilid ko. Ako rin ka. Ibatam timak, Ninong! Ibatam! Si Kamat. Nakasupsuplata ka laon. Nga moray no kasta. Nakapindintas ka lata. Nakabangbanglo ka pa Saan? Di ka umasidig kanya. Pangasim, Ninong! My God! Ibatanak, Ninong! Di ka agriyaw. Pwede ko na. Maring pwede ama. Saanan. Ibatanak ko na! Tulong! Tulong! Tetifay! Kukuha ka ita, Jasmine. Awan makalapot iti kayat kong haramitan. Awan!
ti awanan bain. Mapatay ko na di ato ni. Mapatay ko. Hoy! Anya dararamitan nyo dito ang kapsat, ha? Matulog kita. Nakakariwa ko kayo. Agulin mo kayo, man! Makadisturbo kayo titurog. Anya! Ha? Abay akas tatilang am Jasmine. Rina, mas nagtikumpari yun, tatang. Anya? Awan ng bay na pare to. Isugayam nga awanin iti abay ko iti mariinak. Ayok na diyang tawa. Ayok! Basulyo na ito'y tatang. Basulyo. Iso ka na pasamak tikas to iti kapsat ko. Basulyo! Ay nakakaasim at ti apo ko talakay. Dayjay ang Maricel takin basol iti amin. No saan na kumaan na ginom? Kat saan na kumaan pinaturog dayjay at Tony? Iti balay ta. Saan kumamot anay istagmak ti apo ko ta? Renato. Ti awanan pa rin atunay. Pagbayadag iti kastuhin na rabig na iti apo ko ta. Ag-report tayo ka nagiti masagnan lakay. Huwag bakit saan ang mabaling nga ialag-alag tinapasama kita po ko ta? Renato, mga no. Di mo panunutin ti ibaga iti tao bakit? Tinapatag maikanitusti sa tinapasama kini Jasmine. Renato. Ngayon, sa tinungit si ayan di aputa, bakit? Aday jay silid na lakay. Itay payasangit asangit. Kaya pa, daskin lang ang mabalot na dyan ito ni. Oh, nakaawag kayo mo, nanang. Kumusta kayon? Ay, Banji, anak ko. Ni, apa yan? Agsangit kayo mo, nanang. Adda ka di parikot. Ibagayo barang adda may tulong ko. Ni Jasmine. Ni, abay. Anya tinapasama kita anak ko, nanang. Rinabas ni Tunay. Anya, tiawanan ba ato ni? Apay, anaaramid na tigastay anak ko. Apay, nakakaasimat anak ko. Sa dinotayan ni Jasmine, nanang, kaya't ko makasarita. Manipod na pasamak ti kasjay. Saan na rimrimwari ti silid na. Ito dyan ti cellphone kan ko, nanang. Iti kasta makapagsarita kami. Imbaga kaawagan na ka. Ngam di ba't agtagtagaray. Agsangsagit lata. Ayok na dyan, Tony. Ayok! Pangasiyo, nanang. Tulungan niyo dagiti anak ko. Masapol ang makaswan na ita, Tony. Kat mabalod ka po iti pananggundaway na iti anak ko. Ay, husto na insan. Limlim dagan dagiti matam gapu iti kasasangit mo. Nakakaasim ti anak ko, insan. Diyak mo no kasano ti pamayak ang mga dingay kan kwa na ita. Ay, insan Vanji. Kaya't ko una yan di agawid, insan. Anya ti rumbang haramitan. Panagkunak kat saan da kapailaang apalubusan ng agbakasyon. Ngamin, kabarbaro kapailaang. Tinasaya at awagam ni Auntie Teresa. Ibagam, takayat mo akasarita ti anak mo, insan. Di nangarod ka no kaya ti makisarita iti ure asino. Agkulkulong lata ka nun iti silid na. Madanagan ak maylin. Amang ano anya pa'y ti mapanunot ng aramitan. Ay, maawatang ka, insan. Ang pagkalmaam ko matiriknam. Bayam ta ibagak iti anak ko ta mapanda iti ayan ni Jasmine.
Ala, husto na ninsan. Panunutam kumamat ti kasasaad mo ditoy. Di ka rumbang agpaabak itiliday ang marikrignam ita. Nasken laang agbalin kamat anatibker para kadagiti anak mo. Nay, apay nga insublim matlaang ti itid mo akaran kumati apo ko tabakay. Ay, di na kaya't timangan lakay. Ay, kasta na mo't na kanayon bakay. Amangan kitino ag sakit, gapoy ti kasta di na pampandangan. Huwag nga rod lakay. Kaasim mo ti apo ko ta. Marik na tinalaos a kinaliday na. Di na lakit di maaklon ti kasjaya na pasamak kenkwana. Ay, lakit di abakay. Isuanas kan lang nga may kaniti ustisya ti kasya na pasama kiti kabsat ko. Lolo, Lola. Apok, di kagdanag. Na-i-report men da ito'y kadagiti pulis. Isudan ti makaam mo amang tiliw iti daydi atone. Pudno ti ko na nilolom apaok. Saan? Siyak ang mismo ti mangtid iti hustisya iti napasamak ni Jasmine. Ay, saan mo karami din dito dito? Ngam lolo, kanon tupay ang maikan iti hustisya ti inaramid daydi atone. Basol iti Diyos na ita pampanunuti papaok. Bayam adag iti pan nakabag iti lingtag ti mga ramid iti trabaho da. Jetro apaok. Dumngag kakada kami kanilolom. Ay, Di mon ituloy ti pampanunutam. Italak mon kadag iti pulis ti amin. Pangahasim, tadi mo mantyaan dagiti imam. Gapulang iti dayjay atone. Agpanunot ka kumana imbag, apok. Awanan. Nadadaalan anaming pinsan ti biyag ko. Sigurado asya kita ti pagsasaritaan dagiti tao dito'y lugar mi. Narugita ko na klase ti babae. Jay ato ni ti hakim pasol iti amin. Awanan ba inday jay at tao? Tirumbagkan kwa nakit matay. Apay na pasamak kanyak ti kastoy. Apay. Apay asyak may. Anya launay tinagbasolak. May sabat ni tatang. Basol na. No apay anapasamag ti kastoy kanyak. Basol na. Tsak to pulos mapakawan ni tatang. Saan to apulos? nakasarita mo't laeng ka din ni Vanjie Jasmine, bakit? Ay, saan lakay? Itad ko ti cellphone ka ni Jasmine. Gamdi namat kaya at agsangsangit latan. Ay, una mo ilang aminan ti kastoy na pasamak. Ay, may samat day jay a Marshal. Napananangatan. Apay adi mo ilagawi dan. Talagang sangawanan bibiyang nakadagiti anak na ti Salek. Ay, apo aya. Ha? Bakit? Ay, Diyos ko! Ang kakita ang diabo ko ta bakit? Darasam! Ayop ka, Tony! Marshal. Di ko naman siguro, di ka mapirukan diti probinsyayo niya. Ikaw ka, Marshal. Pakawanan ako, ma. Amamata na parte ka kini. Iso ana aramit ko di kasjay tanak mo. Sorry ka din, pare. Sorry. Traidor ka! Pare, Aston. Pagkakasim. Pakawanan ako, man. Pinalamot, kan pinaininom ka.
Nga magayam, traidora na klaan. Tirong pangkankak mataya. Saan, Marcial? Pangasim. Kutsilyo, ay saan pare, saan? Masik ako manyak. Patayin kayop ka! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Denggan inton bigat ti may kapat apaset ti surat ni pagayam tayo Avanji. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.